Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Universal Bozor YouTube kanalımızın katılımcıları. Biz bugün No'qat bir mal bozorunda жылкы bozorunun bağlarını biletoyli. Aldızda turgan taydı. Qancha deydi şunun bahaсын? 70 ming so'm. Qancha 1,5 shar ekan? Жазға 2 да. Жазға 2, o'sha jaz bo'ldi ta. 2 shar ekan. 2 shar. Ne oldu? Bağ oldu? Qanchaga so'rashdi? 56 ming. 56 ming so'rashdi. Sotib yurasizmi je nomerni qoldiraylikmi? Bugun sotilib ketadi, ha? Yaxshi. Mindingizmi? Minga. Nomerni aytib qo'ya olmaysiz? Mumkin, bari qiziqqanlar chalishi mumkin. Sotiladi, ha? Yaxshi, soting. Sotiladi ekan. Qanday buni taydi bilaylik. Akam taydın bahası qancha ekan? 60 ming so'm. Buna tay bağ oldu menimcha. Qanchaga so'rayotadi? 46,5. 1,5 shar o'xshaydi, ha? 1,5 shar tay. 46,5. Buna qarab aytaldi, 36.500 ga sotdim deydi. Bu ertang уже 1 sharda hozir, ha? 1 shara to'ldi. Yaxshi. Qaysi kanal bu? Bu Universal Bozori YouTube kanalı. Нашыл бе бауылдат, құлыны менен жаңы туып тұр. Құлыны қандай екен? Жоғы шықшайды, ha? Қармап көрелші ғана. Охо. Еркек бір қачу, ha? Еркек бір қачу құлыны. Тақсыр. Еркек бір қачу құлыны. Бір қачу. Қанша екен басы, ене бола? 120 мing. Қаншаға сұраштады бербей айтасыз? 91. Nomerni qoldiraylik же sotib ketadi? Ha, mayli, ma'qul. Andan keyin mana shu bellarning bahosin bilib o'taylik. Taqsir bellarni bahosi qanchadan ekan? 110 ming taylo be. Oho. Urg'och taymi. Ha, urg'och quluni men, ha? Mana shu. 110 ming so'm. 110 ming kami bor. Kemi bor? Qanchaga so'radi? 90 ming 90 so'radi. ming so'radi. Bu 90 ming kami. Bozbey o'zi 90 ming so'm kemi bor ekan. Ha, qiziqqanlar uchun nomerni qoldiraylikmi? Aytingchi. 78 menen. 78 menen 90 90 97 97 26. 26 nomerine байланышқа шықсаңыздар болады. Бұл No'qat бір мал базарында тұрады қазір. Артық көрініштерін көрсетіп кетейін сіздерге. Неден канал? Бұл Universal базары No'qatты постоянно тартабыз дайыма. Мына шундай байланышқа шықсаңыздар болады. Андай мына ушул бейіні дағы біле өтейлі сіздерге. Қазір басым білейлі. Қанша екен басы? 90 мing so'm. Ба болды ау? Қаншаға келді? 70-ке. Номерді қалтырайлы же сатылып кетеді? Номерді қалтырайлы же сатылып кетеді? 0777 120249. Ушул номерге байланышқа шықсаңыздар болады. Базардағы тыйынға жараша арзанырақ белгілердің бірі екен. Қара байыр ұқсайды, ha? Басы 90 мing so'm екен. Қысыр екен. Биыл қачат бұйырса, үйірге қошса қачат да биыл, ha? 90 ming so'm. Ба болды? Ба болды? Ба болды, базар бағылды. Қаншаға келді? 70. Номер қалтырайлы? 0773 20-21-86. Байланышқа шықсаңыздар болады шу номерге. Наш ене бала бедағы ба олтады меніңше. Қаншаға беріп айтасыз? 155. Еркек тайы менен, еркек құлыны менен. Қаншаншы баласы екен? 3-cü balası. 3-cü. Сатылып кетеді, ha? Bozun nasıl? Номерді қалтырыштың керегі жоқ. Сатылып кетеді, ба болып отады. Бағасын 155 ming dedi. Bu jaşı qanchada ekan, ha? 5'ke çıkmaken. 5 ga chiqqan emas ba? Minilgen. Yok. Berak turыңыздар, teppesin. Үйірге qo'yish kerak ekan, darasa. Qanchaga sotilibdir?
300'gө кетиптир, ha? Başka ne? 255'e satılır. 245'e. 245'e satıldı. 5'ten 55'e o nerede satılır? Ya 245'e satıldı 300 kaldı. 200'e bravo. Hı, 245'e satıldı. 245'ke satılıp bayra 300'gө bası көтөрүлүп кетиптир да. Каяктан келип тур бул, ha? Россиядан окшойт. Россиядан келип. 5 жашар, ha? 100'e 5 yaşar. 100'gө 5 жашар экен. Мына ушундай. Мына ушул 184 миңге алып тур. Жашы канчада экен, ha? 5 yaşa. 5 жашар. Benim bir saat koymaz adam oldu. А, сиз алдыңызбы? Кайра сатасызбы деп кызыккандар Var байланышка чыксынбы телефонго? Telefon çıkarırsın. Boyu 1.70. Бою 1.74. Ağırga garantiye gel. Telefon номериңизди айтыңызчы биринчи, анан атты бир көрсөтөй. 0552 19 19 23 07. 07. Ушул номерге мына ушул аксакалга байланышка чыксаңыздар, атты кайра сатат экен. Канчага алдыңыз? Баасы 184 yüz. 184 миңге. Мына ушундай. Бунун боюнун бийиктиги 1.73ден жогору дейт. Үйүрлүккө да койсо өтө жакшыдай менимче. Басы 184 миң болду мынакей. Эгер кайра бир аз тыйын берсе сатам дейт аксакал, байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Биз телефон номерин калтырдык. Жашы канча деди? 5 жашар, а? 5 жашар, мына ушундай. Бул да сатылып кеткен экен, бирок ээси менимче жок азыр. 150 миң болгондур, өлүп кетти экен. 150 тегереги болгон ооба. Азыр ээсин тапканда байланыш номерин калтырмакпыз. Тилекке каршы ээси жок болуп атат. Мына Баолда турматтуу көрүүчүлөр, биз баасын жана ошондой эле телефон номерин эгер берсек калтырабыз. Бул эмне эле породасы? Россиядан келген, а? Абакандар ушулар болсо керек. Абакандар. Таксыр баа болтабы, а? Baba bolot ata. Канчага сурап атат? 120 миң. Канча жашар? 3 жашар. Абакан, а? Абаканбы? Абакан. 3 жашар. Баасы 120 миң. Баа берип жатыптыр. Ошондуктан телефон номерин баа болуп аткан жерден телефон номер алыш бир аз кыйыныраак. Kime dedin? 120 миң мына ушундай. Сиз канча дедиңиз, таксыр? 180 миң сом. Телефон номерди калтырайлы анда? Телефон номерди. Айтыңчы. 0703 80 57 50 номерине байланышка чыксаңыздар болот. Мына Россиядан келген Абакан 3 жашар. Баасы 180 миң сом. Мына ушундай. Андан кийин мына ушул. Тай окшойт менимче. Кимден экен? Жашы канчада бунун? Сизденби? Жашы канчада? 2,5 жаш. Миңге окшойт, а? Mingi. Бул кандай бул? Карабайырбы же? Bişkekten kelgen. Бишкектен алып келдиңиздерби? Боюн бийиктиги 1,60га жакын экен, а? O 1.60. 1,60. Жакшы. Жоош элеби? Минилди? Канча экен баасы? 200 миң сом. Баа болду? Базар багылды? 160 миң сом базар багылыптыр. Телефон номерди айтайлы анда? Телефон номерди? Айтыңчы. 52 bilen. А, 52 bilen. 0552 75 75 75 75 89. 89 номерине байланышка чыксаңыздар болот. 0552 75 75 89, а? Мына ушундай. Биз эми мына ушундай миңге аттарды дагы көбүрөөк тартып берели. Жашы канчада бунун? 3 жашар. Bunun onda işi ulağı belirsiz ekan azır, ha? Азыр эми иши бар азмаз. İşi бар azmaz. Bası kança dediniz hem? Bası 200 ming so'm. Bunda bir aylandırıp bastırıp duruverin ordunda. Bası 200 ming so'm. Bazar bağıldı. 135'ke bermediniz. Anda nomerdi kaltıraylı mı? 74 98 62 62 62. Ошол номерге байланышып чыксаңыздар болот. Кайсы жактан алып келдиңиз? Нокаттан өзүнүн эле, а? Жакшы, мына ушундай. Мындай тээп иштей турган бир өнөрлөр жок, а? Жок, а?
үркүп, башка бир адаттары жок. Жакшы. Байланышка чыксаңыздар болот. Андай мына көк атты да тартып кетели. Жашы канчада? Жашы 4 жашар. Жаңасы. Иши улагы? Улагы бар, а? Улак, а? Жакшы. Баасы канча экен? Баасы 500 миң сом. Бул кайсы жактан келди? Россиядан, Омскийден келген экен. Бойын бийиктиги 1.70ден жогору экен. 1.70ден жогору, урматтуу көрүүчүлөр. Ат өтө сындуу ат. Баасы 500 миң сом экен. Телефон номерди айтыңында. Таксыр, телефон номерди. 0556 500 591 номерине байланышка чыксаңыздар болот. Кайсы жактан болосуздар? Күлчөдөн, Алайдан. Ошондой Алайдан келген экен, урматтуу көрүүчүлөр. Номерине байланышка чыксаңыздар болот. Үйүргө коюш керек экен арасы, а? Чоң бээлерге. 500 миңге баасын айтты, урматтуу көрүүчүлөр. Мен бул атты базардын алды аттарынын бири экен. Байланышка чыксаңыздар болот. Номер 9-чу атты дагы тартып кетели. Бул жашы канчада экен? 5 жашар. Иш бау экен рас, а? Иши бар экен, а? Баасы канча экен? 130 миң сом кем бар? Бау болду? Өзүнөн көрсөтүп саттым балдарын. Мында көрсөтүп. Баасы канча? Бау болду? 81 миң депти. 80 миңге Бересиң буга? канча сурап атасыз? Полва. Бересиңби? Зайра канча 80 бербедим? Канча бердим? 71. Одаш бирге 71. 71 миң баа бериптир. Полвон кожоп шап сатат кетет да аябеке. Мага окшош угузга той берсең майледе. Угузга раза тоюпсуң. Шап бер сат кетме кыласың. Ке. Бер. 71-ге. Boz, özüm tak. Sen kelebor mi kamşın? Ot satmasam kelebor men aldım bunday. Bilesin mi? Gülberden ken attı? Gülberden ken attı değil mi? Bas 150 ming. Telefon nomerini aytpady mı? Basını da bilip koyalım. Basın 150 ming deptir. Kançaga bağ geliptir? Kançaga suraşıptır? 110 suradı mı? On 13 minut boyu men sizler menen Ноқат борбордук мал базарына кирген. Жылкы базардын бааларын билип өттүм. Биз калтырган номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Биз ушу менен тартып коелубу? Канча экен бул кулундун баасы? 31 миңге алдыңар, а? Жакшы. Мына ушундай. Биз ушу менен жыйынтыктады, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер жылкы базарга кирген, сатууга коюлган жылкылардын бааларын биз менен биргеликте чогуу билип өттүңүздөр. Биз калтырган телефон номерлерди дагы байланышка чыгып, ээлери менен байланышып көрсөңүздөр болот. Биз мына ушу менен жыйынтыктадык. Жарнама үчүн биз телефон номерлери сөзсүз түрдө калтырабыз. Сатууга чыккан жылкы жандыктары болгон болсо, байланышка чыксаңыздар болот. Биз барып жеринен тартып, реклама кылып берүүнүн аракетин кылабыз. Биз көбүнчө ушул Ош тарапта болсо бизге ыңгайлуу болот. Ош, Ноқат, Жапалак, Кара Суу, Ош облусуна караштуу жерлердин баарын тартып берүүнүн аракетин кылабыз. Сиздер байланышка чыксаңыздар болот. Биз телефон номерди сөзсүз түрдө калтырабыз экран бетине.